Tekereza gato, amasezerano akomeye yashyizweho umukuru n'ibihugu ngagarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo none ubu yugarijwe n'umugambi w'ibanga uteye ubwoba. Leta ya Kinshasa, igihugu kiyemeje imbere y'amahanga gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ubu iri gukora ibishoboka byose ngo uyu mutwe urokoke. Iyi leta iri kuhisha inyuma y'icyo bise kwisesa ku bushake. Ese ni umukino wa politike cyangwa ni ikinamico rishya ryo kuyobya uburari ngo bomeke amakosa ku Rwanda? Uyu munsi tugiye kwinjira mu miziri banga ryavumbuwe, turebe uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FDLR bari kugerageza guhindura amasezerano ya Washington n'impamvu Rwanda rwamaganye umugambi mubisha. Mu gihe ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, umutwe washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, byaheze mu magambo gusa, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyicaye, ahubwo yatangije gahunda nshya rwihishwa yo guhindura amasezerano y'amahoro ya Washington. Reka tubisesengure neza. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugerageza kwemeza abafatanyabikorwa bayo ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Inyandiko y'umushinga isa n'ikinamico. Uyu mushinga uvuga ko FDLR igomba gusenywa, ariko kandi aha niho hari ihurizo bitanyuze mu bikorwa bya gisirikare. Leta y'u Rwanda ndetse n'abasesenguzi batandukanye mu bya politike mpuzamahanga bagaragaza ko uyu ari umukino mubi cyane wo kuyobya uburari. Nama yaratagamije gukemura ikibazo guhera mu mizi yacyo, ariyo ngengabitekerezo ya jenoside. Kugira ngo uyu mugambo ugerweho, guhera tariki ya 13 Nyakanga uyu mwaka 2026, Minisitiri ushinzwe ukwishyira hamwe kwa karere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Floribert Anzuluni Isilokechi, yatangiye urugendo rumeze nka tournée ya Gadiote cyangwa diplomatic tour, yazengurutse ibihugu birimo Uganda, Togo, Burundi, Tanzania, Ububiligi, Ubufaransa, Afrika y'Epfo ndetse agera no ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi EU i Buruseli. Kuri za kamera z'abanyamakuru no ku mugaragaro byavuzwe ko izi ngendo zari zigamije kuganira ku mutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko se ibyo nibyo byose? Oya, mu buryo bw'ibanga rikomeye hari ikintu cy'umwihariko Leta ya Kinshasa yarigamije. Minisitiri Anzuluni yaratwaye ubutumwa bwihariye bwa Perezida Felix Tshisekedi abushyikiriza abakuru b'ibihugu n'imiryango yamwakiriye. Nk'uko ikinyamakuru Jeune Afrique cyabivumbuye kikabitangaza, Kinshasa iri gukora ibishoboka byose ngo yemeze ibihugu byo mu karere ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ko iri gukora ibishoboka byose ngo isenye umutwe wa FDLR. Ibi iri kubikora mu gihe ikomeje gushyirwaho igitutu gikomeye cyane kubera kutubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington. Izi ngendo zidatuza za Minisitiri Anzuluni ntizizanye gusa, zatewe nuko Washington yakomeje gushyira igitutu gikomeye kuri Kinshasa. Reka mwibutse kwa 27 Kamena uyu mwaka 2026, umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubufatanye na Afurika, Bwana Masad Boulos, yahagaze imbere y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano amena ibanga. Yabwiye isi yose yeruye ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yananiwe cyangwa yirengagije nkana kubahiriza isezerano yagiranye n'amahanga ryo gusenya FDLR. Iri jambo ryabaye nk'ubikubise i Kinshasa, bituma batangira gushaka uko bihanaguraho icyo cyaha bakoresheje amayeri mashya. Reka tugaruke kuri ya nyandiko Minisitiri Anzuluni yagejeje ku bihugu byasuye. Ni nyandiko igaragaza gahunda nshya yo kurambika intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi b'umutwe wa FDLR. Inyandiko iriho umukono wa Victor Byiringiro, umuyobozi mu rwego rwa politike w'uyu mutwe w'iterabwoba. Irimo ibyo Leta ya Kinshasa yita gahunda yo kurambika intwaro ku bushake no kwisesa k'uyu mutwe nyuma y'ubukangurambaga ngo bwakozwe na Leta ya Kongo. Inyandiko yashyikirijwe Perezida Tshisekedi tariki 30 Gicurasi 2026, igaragaza ibintu bitangaje cyane. Ivuga ko gusenya FDLR bitagomba kuba igikorwa cya gisirikare, ahubwo ko byaba igikorwa cya politiki. Yego byumvise neza, umutwe w'iterabwoba ushaka gufatwa nk'ishyaka rya politiki.
birenze ibyo FDLR irasaba ko abarwanyi bayo bakwiye gushyirwa mu kigo cyihariye kirindiwe umutekano kandi ntibagabweho ibitero. Victor Byiringiro yageze kure avuga ko abarwanyi ba FDLR badakwiye gucyurwa mu Rwanda ku ngufu, ahubwo ngo abadashaka gusubira mu Rwanda bafashwa kujya gutura mu bindi bihugu bya gatatu hamwe n'imiryango yabo, ari nako bakomeza kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe bategereje. Ku rundi ruhande rwa Kinshasa, Minisitiri Anzuluni akaba yarayigaragaje nk'intambwe ikomeye cyane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kwerekana ko irimo gukuraho icyo yita urwitwazo rw'u Rwanda, kuko ubutegetsi bw'i Kinshasa buvuga ko FDLR ariyo Kigali yitwaza mu gushyigikira ihuriro AFC M23. Ariko se ibintu bifite ishingiro cyangwa ni umucanga mu maso y'amahanga? Leta y'u Rwanda ntiyari yiminwa, yamaganye inyandiko yivuye inyuma iyigaragaza nk'amayeri aciriritse yo kwirengagiza amasezerano y'amahoro ya Washington. Ayo masezerano asaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusenya uyu mutwe mu buryo bweruye kuva yasinywa tariki ya 27 Kamena 2025. Nk'uko ikinyamakuru La Libre cyo mu Bubiligi cyabitangaje, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe yagaragaje ko nta kindi iyi nyandiko igamije keretse kuyobya uburari. Mu magambo ye bwite ngo yagize ati: twitaye ku masezerano twasinye, igerageza ryose ryo gushyiramo ibindi bintu rigamije kugaragaza FDLR nk'uruhande ruri muri aya masezerano ntitwaryemera. Ibyo bigamije gutesha agaciro inyandiko yasinyiwe i Washington. Yakomeje agira ati: amasezerano ya Washington ni inyandiko nziza, ibirimo byose biramutse bishyizwe mu bikorwa twaba dufite icyizere nyakuri cyo kugana ku mahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi birerekana neza ko Kigali ititeguye kwinjira mu mikino yo guhindura FDLR abere cyangwa guhindura amasezerano asobanutse neza ngo agendere ku nyungu za Kinshasa n'imitwe y'iterabwoba ikorana nayo. Abasesenguzi mu bya politiki nabo barabibona, berekana ko ibyo gushyiraho amasezerano yo kwisesa ku bushake atari ubwa mbere bibayeho ku mutwe wa FDLR kandi ko iba ari ikinamico ridafite ishingiro. Professeur Bob Kabamba, umwarimu w'inzobere mu bijyanye na politike muri kaminuza ya Liège mu Bubiligi, yatangaje ko ibyo kwisesa kwa FDLR bitashoboka habe na gato. Yagize ati: ibi ntabwo ari ubwa mbere bibaye, bisaba gusesengura amateka ya FDLR kugira ngo usobanukirwe imiterere y'iki kibazo. Aha ni amateka atwigishiriza. Professeur Kabamba yibutsa isi ko mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2000 uwari perezida wa Kongo Laurent Désiré Kabila yagize uruhare mu isenywa ry'umutwe witwaga Alili, Armée de Libération du Rwanda. Icyo gihe nabwo byari bigamije kuyobya uburari bw'amahanga. Icyavuyemo niki? Nyuma y'icyo gihe gito batangiye ishingwa rya FDLR tuzi uyu munsi. Uyu mwarimu abona ko niyo uyu mutwe wasenywa nk'uko inyandiko ya Byiringiro Victor ibigaragaza uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi hazavuka undi mutwe ukora nkayo cyangwa se unayirusha ubukana. Ati gahunda nshya yemerera FDLR kwisenya, ibi ntibyumvikana kandi Kigali ntizabyihanganira kuko ntabwo yibagiwe isenywa rya Alili n'ivuka rya FDLR igishyigikiwe bikomeye na Kinshasa uyu munsi. Dushingiye kuri nyandiko twatekereza ko amateka ashobora kwisubira mu gihe kizaza, hakazavuka undi mutwe ukurikira iri seswa. Ibi bishimangirwa n'amakuru avuga ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka 2026 Perezida Tshisekedi yavuzweho umugambi wo guhindura izina rya FDLR. Intego yari ukuyihindurira isura ifite mu maso y'umuryango mpuzamahanga, akayihindura FCLR, Front Commun pour la Libération Rwandaise. Ariko nubwo izina ryahinduka, uyu mutwe wagumana ingengabitekerezo yayo ndetse n'imiterere ya gisirikare isanganywe. Impinduka yaba ari mu mazina gusa.
ikibazo nyamukuru nk'uko Minisitiri Nduhungirehe na Profeseri Kabamba bishimangira si umubare w'abarwanyi. Ikibazo gikomeye cya FDLR n'ingengabitekerezo ya jenoside iri mu barwanyi ndetse n'abayobozi bayo. Profeseri Kabamba abisobanura neza ati iki kibazo kirakomeye cyane kurusha abarwanyi ba FDLR ubwabo. Ubu babarirwa ku bihumbi 2 cyangwa ibihumbi 3 gusa, ku buryo batashobora guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko ingengabitekerezo y'ubuhezanguni bimitse ikomeje kwibasira ubwoko runaka igamije kubutsemba no kwimika ubugizi bwa nabi. Iyi gahunda yo kwisesa nta na kimwe yakemura ku bijyanye n'iyo ngengabitekerezo. Nubwo Profeseri Kabamba avuga iyi mibare, raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse mu mpera za Kamena 2026 yigaragaza ishusho iteye ubwoba kurushaho. Igaragaza ko FDLR yigamba ko ifite abarwanyi barenga ibihumbi 10 barimo 1/2 bahoraho, na ishami ry'abarwanyi bayo badasanzwe rizwi nka CLAP ryo bivuga ko rifite abarwanyi bagera ku bihumbi 20. Uyu si umutwe wakwisesa ngo byumvikane ko ikibazo cyarangiye, cyane cyane ko wubakiye ku ngengabitekerezo yo kurimbura ubwoko. Reka tuve mu biro no mu madiplomasi tujye ku kibuga cy'imirwano. Hakurya y'izi ngendo zose n'inyandiko nziza za Minisitiri Anzoloni, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gutegura intambara yeruye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Urugero rugaragara nuko mu mpera za Werurwe 2026 igisirikare cy'iki gihugu FARDC cyatangaje ko mugaragaro ko kigiye gusenya FDLR, ariko ibi ntibyigeze byubahirizwa na busa. Ahubwo igitangaje, nyuma y'iminsi 2 gusa batangaje ibyo igisirikare cyahaye intwaro FDLR kugira ngo ikomeze kugifasha ku rugamba rwo guhangana n'inyeshyamba. Uku ni ukwivuguruza gukomeye. Leta y'u Rwanda ikomeje kugaragaza ibimenyetso simusiga by'ubufatanye buri hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FDLR. Mu gihe Kinshasa ikomeza gukinisha amagambo ivuga ko ibyivugana n'uyu mutwe ari ibyo kuwusaba kurambika intwaro. Kugira ngo iki kibazo gishakirwe umuti, twibukiranye ko ubu hashyizweho imbonerahamwe nshya yo kugenzura ibi bintu. Ejo bundi hatariki ya 24 Nyakanga 2026 mu murwa mukuru w'Ubufaransa Paris habaye inama ikomeye yahuje u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nama yayobowe na Washington ubwayo, iritabirwa na Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe EU n'igihugu cya Togo. Amakuru ahari ahamya ko iyi nama yari igamije kureba intambwe nyakuri iri guterwa mu gusenya FDLR. Nta mikino, nta mayeri, ahubwo hashingiye ku masezerano y'amahoro ya Washington yasinywe. Ese Leta ya Kongo izemera gusenya FDLR mu by'ukuri cyangwa izakomeza kwisha inyuma y'impapuro no guhindura amazina y'imitwe y'iterabwoba? Ese Washington izakomeza gushyira igitutu kuri Kinshasa ngo yubahirize amasezerano? Ibi ni ibibazo bikomeye amateka azadusubiza mu minsi iri imbere. Mwe mu byumva cyangwa mu bizi, murabona uyu mugambi wa Kinshasa wo guhindura FDLR ukayita FCLR uzafasha mu kuzana amahoro cyangwa ari ugukongeza umuriro mu karere? Ndashaka kumva ibitekerezo byanyu muri comment aho hasi. Niba ukunze ubu busesenguzi, kora like, ukuri subscribe kandi usangize iyi nkuru abandi kugira ngo bakomeze kumenya ukuri kwimbitse ku bikomeje kubera muri politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari. Naho butaha.